Birincisi, el-imanu billahi ve tahkikul yakini alallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birinci mesele Allah Teala'ga iman keltirүү. Jana Allah Teala'ga болгон yakındı işke aşırуу. Biz yakin degende azıkede jaman düşünüp kalıp yakin dese yakınçı olup ketkenden korkup жүрөбүz. Yakin bul keremet düşünük. Kur'an-ı Kerim'de sana yakin gelgenge çeyин Kudayga sıyın dep kelet. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyekel yakin. Yakin degen bul jerde ölüm manisinde. Yani hakikat, ölüm hakikat, andan kaçıp kurtula albaysın. Hiç şek gümöz hakikattın bardığı yakin bolat da. Demek ölüm gelgenge çeyin sen Kudayga sıyın dep kelet. Bul jerde Allah Teala'ga yakin, işenini tolu Kudayga berүү degen söz urmatlı bir tuğanım. Bul degen emne? Bul degen la ma'buda bi hakkin fi hazel vücudi illallah. Bul jaratılıştın bardığında, bul alamdın bardığında, degeli barlıkta Allah'tan başka Kuday yok. İbadatka жалгыз Kuday Teala'nın tatıktı degendi jürökө kirgizүү, bul oşul Allah'a olgun yakin degen söz bolot. İbadattın bardığı, korkuunun bardığı, suranunun bardığı, istiğfardın bardığı Kudayga bagıttalış gerek. Kudaylık sıfat Kudaydın özünde gana var. Andan başka Kuday dep atkandardın bardığı, bular Kuday emes degen söz. Tagıraak aytkanda mahluktan emes, Allah'tan bolot degen yakindi jürökö kirgizүү. Biz üylönöbüz, ayalım töröp beret, men balalı bolam dep özübüzden göröbüz bir nerseni. Men iштеп atkан üçün akçany taap atam da öyle urmatlı bir tuğanım. Joganda emes. Biz Allah'tan bolot dep, mahluktardı sebep bolot degen jürök түшүнүктү kirgizsek bolot. Yakınçı olgan tuğandardын kemçiliği kayerde? Alar biz sebeppiz. Kudayım sebepti jaratkan, Kudaydan bolot degen sözün sebep jaratkan degen жерine mani berbeyle Kudaydan bolot degen жерин aytıp atышат da. Bardı Kudaydan bolot. Бирок себептерди кармануу Кудайым бизге сүннөт кылган, ошондо гана биздин акыйдабыз, илимибиз туура болот да. Булардын баарын жүрөккө киргизгенде, илим жок жүрөккө киргизип алган болсок, кээде ашыкча, кээде кем кылып алсак, анда катачылык кадимкидей кетип калат. Демек, тагйирул яқини минал махлуqi илал халик. Яқинди махлуктан эмес, Аллахтан, Халиктен, жаратуучудан болот дегенге өзгөртүү, мына ушул ла илаха иллаллах деген маани. Же минад дунья илал ахира. Дүнүйөдөн akiretke. Yani bizim şu dünya üçün emez, bizim şu akiret üçün. Oşul akiretlik baktılуу bolуу üçün, uşul dünyada biz dağı baktıl yaşaşыбыз gerek degen söz urmatlı bir tuğanım. Bizim baktılуулугубуз uşul dünya menen бүтүп kala turgan bolsa, anda bakıttın bizge keregi jok. Elestetip gör, sen yaşooң 10 жылдык bolsa, sen 2 gün baktılуу bolup, anan naraka degen 10 жыл baksız eçki baga makul bolбойт da. Biz kaçan razı olabız, biz akiretimiz baktılуу bolsa, jana dünyabız baktılуу bolsa, oşoga baktılуу bolabız. Keyfer adamda toora emes düşündürüşөt. Musulman bolot degen söz, uşul dünyada baksız boluş gerek, kıynal yaşaş gerek, akirette gana bak, bul жалган söz urmatlı bir tuğanım. Biz akirette baktılуу boluşubuz gerek, anda murda uşul dünyada dağı baktılуу boluşubuz gerek. Alımlar aytat. Alımlar aytchat. Men lem yedhul al cennete dünya. Kimdegim uşul dünyanın cennetine beyişine girvey turgan bolsa, len yedhula cennetel ahira. Bul adam ahiretin beyişine girveyt deydi. Bul degen söz uşul algan İslamı, musulmançılık dini menen ırahattan alba durgan bolsa bul alamda, anda tiyaktagı beyişke bul adam gir albayt degen söz bolot da. Demek İslam bizdi eki düğüne baktılуу boluşubuzdu toluk kamsız kılat. A başka sistemalar bizdi bu dünyada baktılуу kılışı mümkün, bирок akirette baksız kılıp koyat da. Oşon üçün yakindi dünyadan akiret kötkörүү degen söz bizdin baktılуулугубуз dünya akiretibиz çoğu baktılуу kılap turgan nerse boluş gerek degen urmatlı bir tuğanım. Demek жүрөгүбүздөн buzuktu çıgarıp, жақшы нерсени киргизе турган болсок, Аллага болгон ишеничти киргизе турган болсок, ошол урматтуу бир тууганым, биздин эмне иманыбыз биринчи ошол маселеге келип такалат. Анткени ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп айтуу бул адамдын түбөлүк бактылууна себеп болот. Hazreti Muaz айтат, Пайгамбар алейхиссалам айткан Hazreti Muazга, "Ма мин ахадин яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах сидқан мин қалбихи илля харрамахуллаху алейхи алан Harramahullahu alannar muttafaqun aleyh. Bukhari Müslim rivayetinde Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz'a aytat, ey Muaz deydi. Kimdir biri çın jürögünün berilip çın jürögü menen la ilaha illallah. Allah'tan başka ibadatka layıktı mabut yok.
жалгыз Алла ылайыктуу. Жана Мухаммед Хабиб Мустафа анын акыркы пайгамбар деп чын жүрөгүн айткан болсо, анда бул адамды тозокко арам кылды дейт. Бул адам тозокко кирбейт деп атат. Демек түбөлүк азаптан куткаруунун ачкычы ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах.